ای برادر تو نمیدانی کجاست قبر مادری من؟ 8 سال در محبس بود انیخترش و وقتی به تاجیکستان برگشت من بودم هستی دنیایم صدره و امروز زیر خاکی سرد فقط رنج کشیدی جز غصه. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. имрӯз бо сад алам бар кӯи ту бо чашми гирён асти ларзон ҳоли парешон омадам. эй модари бесадоя, эй ганҷи гум кардаам, эй офтоби ғуруб кардаам, ман набудам ҳастии дуньёям сардареғо имрӯз зери хоки сард хобидаӣ. куҷост он ҳама меҳрубониҳоя, куҷост он навозишҳову бачаҷон гуфтанҳоя? 7 сол бо чӣ дарде рӯз бурди очаҷон? 7 сол чӣ гуна дарди дурии ягона писаратро кашиди оча? 7 сол ман дар мулки бегонаву пушти панҷара фақат ранҷ кашидӣ, ҷуз ғусса чизе надидӣ. сад ҳайфи ман ки имрӯз намедонам кадомаш ҷои охирати туст. очаҷон, сарамро бар кадомаш занам? кадом манзили охирати туст? охир оча, садо бардор, бачам бигӯй, бархез, оғӯшам бигӣ, фарёд биза, умед бигӯ, ҷангам бикун, аммо бигӯ ин ҳама дурӯғ аст. оҳ модар, медонам ин гули ту нест, бӯи ту надорад. аз омаданам хабар дорӣ? ای برادر، ای برادر، تو نمیدانی کجاست قبر مادری من؟ سلام برادر، شما فرزند همان زنی که 7 سال راهش را سراغش را از همه جوست، همان مادری که 9 ماه و 9 روز تو را در بطنش نگاه کرد و وقتی تولدت با مرگ دست به گریبان شد. انا آن قبر مادر شماست. اوچجا، خاکت هم بوی تو رو میکنم. دیر آمدم سراغت ندیدم. آخرین نگاهت
آه غریبی، آه زندگی، آه هجرت. مادر جان، مادر جان، دعایم این باشد بهر تو جنت جایت، قبرت پر نور، روحت شاد، آخرتت آباد. مادری بجز از غم و درد و غصه دیگر روزی خوش ندیدم. آرام بخواب، آرام بخواب بچه جان. سر کوفتن و به صد در دویدنم دیگر فایده ندارد. اگر به گلستان با یک صدا آه و داد بردارم، همانا به صدای بچه جان. آرام بخواب. مادری به وفایم، در عین مادر دوست داریم، در ایام مادر دوست داریم ترکم کردی، فرشته قلبم. سینه پرمهر مادر تا ابد آسوده نیست. قلب او در زیر خاکم یادی فرزند میکند. раҳмат барои таваҷҷӯҳ ва тамошои ин навори тарбиявӣ. боварӣ комил дорам ки ин навор якояки шуморо бетаъсир намегузорад. аввалан пай бурдед ки шояд саргузашти талхи банда бошад. дар асл ин саргузашти ман нест. саргузашти як нафар муҳоҷире ки ба наздикӣ ба тоҷикистон омад. 7 сол дур аз падару модар буд. 7 сол дар маҳбас буд аниқтараш. ва вақте ба тоҷикистон баргашту модарашро дар хонаашон наёфт, ба зери хоки сард ҷояшро дид, ба мо занг зада хоҳиш кард ки дарди дили эшонро баҳри бинандаву тамошобин пешкаш созем. ин буд саргузашти талху рӯзгори як нафар муҳоҷире ки ҳамеша барномаҳои моро тамошо мекунад. тамошобинони азиз, лоиҳаи мо дарди дил ном дорад ва шумо низ метавонед мисли умед ба мо занг занед, дарди дил кунед ва ҳар он чизе ки дар зиндагии шумо рух додааст ба мо қисса кунед. ба мо дар наздиктарин фурсат навори пурсӯзе аз ҳаёти худи шумо рӯи навор меорем ва пешниҳоди мардум мегардонем. шумо ба ин рақамҳо занг занед, ҳатман мо ба шумо хизмат мекунем.